Akiaria na andiki a mohoro mukawa-ini umwe tauni-ini ya Narok Kimaru augite ati mitino ya barabara mwaka uyu ni yongererekete maita 10 harĩ 100 na ugwo marona bata wa guthomithia anyiti itemi sekta-ini ya ukui uhoro wigie uigiririki barabara-ini. Because unaenda pale unadanganyana. Oroho Kimaru ni acakaite akiuga ati andu eri oro muthenya ni makuaga kumana na mitino ya barabara. Na tunataka kufanya kama polisi, tunataka kuchukua two fronts. Tunataka kuelimisha, kama leo ilikuwa ni peaceful meeting, watu wengi wamejaa hall, tunaongea, kila mtu anaongea na furaha. Alafu kwa ile mkono ingine tena tuwe na enforcement, serious enforcement. Kama mtu avae helmet ashikwe apelekwe kotini. Kumana na mitino taino, Kimaru ni ahinyiririe matereba a boda guthingata mawatho ma barabara niguo kunyihanyihia mitino, akiuga ati maabitha a borithi megukorwo maitho gutigirira watho ndunaunuo. Oho Kimaru ni oritie wabici cia thitango cia muingi ati matigagirire macira makuruhanite na mitino ya barabara ni macirwo nginya mwisho niguo gutigirira mawatho ma barabara ni mathingatwo na kinyi. Tunataka ofisi ya Director of Public Prosecution wafanye kazi sawa kotini, wafuatilie mambo ya cases kotini, na ndio tuweze kufaulu. Wale wakosaji wa uvunjaji wa sheria ya traffic wao prosecuted sawa kotini na watu ya OTPP. Mwene-ini wake muikariri wa kiama kia matereba a boda Jonathan Ampaso ni acokirie ngatho ahaririria a githomo kiu kuri anyiti itemi a ukui kaunti-ini iyo kiria gitanyitwo kugacirithia ukui mwena ucio. Tumefaidika sana na hata tunashukuru kwa sababu hata wamekuja na ripoti nyingine mzuri. Amesema umetumwa na Patrick bwana Ntutu, anataka kusponsor watu wa boda kutupatia revelations, na tunashukuru sana kwa sababu wametuonea huruma. Kaunti ya Narok ni imwe ya kaunti iria itongoretie hari mitino ikuruhanite na utwarithia utari na kihariro wa boda. Munene uyu wa traffic augite ati kuringana na ripoti ya traffic ya mwaka uyu ikuo iria ciumanite na mitino ya barabara ihana ta uu: ahuthiri a barabara a maguru ni 900, matereba 240, athii 530, matereba a boda 435, atwarithia a mithikiri 42 na atwarithia a boda 140. Handu-ini ha Inoro TV, njitagwo Winnie Kimani. From the ground.